Zdravo! Iscjeljenje je pojam vezan za naše emocije i dušu. Cilj je povratiti prvobitno stanje duše, iskonsko, čisto, zdravo. I kao što sama reč kaže, napraviti opet celim i isceliti. Isceljivanjem duše čovjek stvara ravnotežu između duše i tela. U takvoj situaciji ne postoji bolesno fizičko telo. Ono što svako treba da zna i da nauči je samo isceljenje. U procesu potpunog samoisceljenja postoje 3 faze. U prvoj učimo isceljenje duše. Sljedeće je razumevanje ravnoteže između duše i tela i u trećoj fazi pomažemo naše fizičko telo da održi balans i zdravlje. U tim koracima učimo, shvatamo i posmatramo promjene u nama i kako sve to deluje na naše zdravlje i na naš život. Kod isceljenja stvaramo svoju perspektivu, iz koje se oslobađamo straha prvenstveno, koji je uzrok mnogih teških i niskofrekventnih osjećanja, pa s time i bolesti. Također se u ovoj fazi dešava i opraštanje. Oslobađamo se osjećanja krivice, optužbe, zameranja, žaljenja. Nakon čega se lakše odnosimo prema traumama i lakše ih otpuštamo. Ravnoteža. Da bi stvorili ravnotežu između duše i tela, potrebno je okrenuti se prema sebi, upoznati sebe, prepoznati svoje kvalitete i vrednosti, povratiti ljubav, poštovanje i veru u sebe, razviti taj osjećaj za svoje telo, osloboditi svoje pravo ja i odati mu puno poštovanje. Duša je energija u fizičkom telu, također energiji, ali druge gustine. Potrebno je razumeti ujedinjenje i saradnju te dve energije i način na koji funkcionišu. Ono što je najbitnije jeste da shvatimo u kojoj tački ta saradnja postiže ravnotežu. Naše telo je savršena mašina koja se non-stop regeneriše. Kada očistimo teške emocije koje nas pritiskaju i guše, onda se pokrene prethodno blokirana energija i ona prostruji kroz telo. Svaki deo tela i svaki organ dobije tada potrebnu energiju da zdravo funkcioniše. Telo se dalje mora očistiti od toksina, potrebno je u svakom procesu potpomoći telo zdravom hranom i lekovitim biljkama. I naravno, redovno vežbanje koje je, pored današnjeg načina života, od egzistencijalnog značaja za čoveka. Hvala na pažnji, prijatno!